TikTokers. Jangan tahu. Gimana rasa nastar dapur Kalia? Nya kan dulu, nya kan bawa Pak puja-puja mentang-mentang kan. Begah bujujur. Lembut. Akhirnya nanas kok mangat. Bu bibi begah be anu nagala bulunya. Kok nanas. Ben Kok lembut. benti jago begah na mangat. Emang kok lembut betul bukan. Biasa wa TikTok mandum begah mangat. Dah hai melikutnya ente mati video le una begah na mangat. Lagi itu Ya Kisah. Suruh beli sekilo. Masya-Allah, luar biasa. Bilang mau. Dek kok lembut dek bukan. Suruh beli sekilo. Dek gula banyak kan. Dia ada di dua sini. TikToker Princess Uli nih. Bawa kereta. Pertama ngambil setengah nyampe sini jadi sekilo. Terima kasih. Jadi sekilo. Terima kasih. Kamu berdaya pun ragu-ragu nyu goknya biasa tangteng nyu hana mangat. Nyu goknya buah mangat KPD. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nastar ji nanas ji kok terasa lah. Terima kasih banyak.